Da li su Marbo proizvodi haram? Ono što je zvanični stav, braćo, određene grupe islamskih učenjaka iz Bosne, koliko se sjećam, jeste da su ti proizvodi zabranjeni zbog nečistoće koju se drže u sebi. Načelno pravilo oko proizvoda svih koje imamo, ne znam da li sam govorio na ovom skupu ili nekom drugom, ali to pravilo je sljedeće. Sve ono na šta na proizvodu ne vidimo jasan dokaz da postoji nešto što je zabranjeno, svejedno da li to bio alkohol ili svinjska mast ili neka druga nečistoća ili neki drugi detalji proizvod, supstanca koja je haram u islamu, to je halal dok se ne utvrdi suprotno. A sve ono na čemu se nađe nešto od toga, to je haram i ne smije se konzumirati, koristiti dok se ne utvrdi suprotno. To je načelno pravilo. Nakon toga, kada se desi, kao što su u pitanju ovi proizvodi, da nam kažu učenjaci, ulema, nakon provere tih proizvoda, kako i na koji način se proizvode, da su dozvoljeni ili da su zabranjeni, to je ono što trebamo slušati i što trebamo sprovoditi.